top 10 stvari skrivenih u fotografijama. Prije nego što pođemo sa klipom, zamolio bih vas da lajkujete klip te da se pretplatite na kanal, pa da krenemo. Šta je to jezivo na ovoj fotografiji? Teško je uočiti, ali pogledajte iza ramena djevojke desno i vidjet ćete creepy lice koje gleda u kameru. Na ovoj fotografiji vidi se neka crna sjenka koja stoji iza bebe. Šta li se desilo sa bebom? Ova slika i nije nešto jeziva, ali pogledajte ovog čovjeka. Zašto on jedini drži pištolj, a ostali muzičke instrumente? Djevojka je htjela da napravi selfie, ali neko joj se nalazi u kadru. Pogledajte taj jezivi odraz lica. Svi mislite kako je ovo normalna fotografija, ali na njoj se nalazi neko lice koje je baš teško uočiti. Pogledajte kod desne ruke djevojke u bijeloj majici. Jezivo, zar ne? Ova fotografija nije toliko zastrašujuća, ali pogledajte jezivi izraz lica između ove dvije djevojke. Ako niste odmah primijetili, pogledajte desno na staklu, jezivi odraz lica. Još jedna fotografija gdje je teško uočiti neku jezivu stvar. Pogledajte ogledalo i vidjet ćete neko zastrašujuće lice na njemu. Iako vam ova fotografija djeluje normalno, na njoj se nešto jezivo nalazi. Vidite li duha na slici? Ovdje vidimo neku djevojku kako pozira, ali desno kod kišobrana na staklu vidi se neko zastrašujuće lice. Teško je baš uočiti da je to lice, ali kada se malo bolje zagledate, vidjet ćete ga. Ako želite drugi dio ovog klipa, lupite like i pišite u komentare. Pozdrav!